Sada dina anu, murid-murid barune ngawitin nyalanin ospek ring Universitas Udayana. Dari ke lantas matemu sinamian logat-logat anak Bali sane malianan. Ritat kala, murid-murid barune sedang mepunduh. Ditu lantas tepukina tekan senior nih. Wih Soplogan, sekarang di toilet kelas sih. Masa orang nyampat kising bener? Marah masuk mai bengendah. Beh, sajan kok mama alun nih. Wih, murid baru. Kayak itu loh, cara belat badannya meceleng luo. Apa tuh meceleng luo? Meceleng luo ento, artinya bengkong. Ona nang nyampat gini jak ngegosip yo. Jadi gitu san dari senior sisa naon mau bubuk ladi. Ini cek berat badan toge ngomong ngapa bento mau bubuk ladi. Langsung nawang. Itu gen sih tawang mau bubuk ladi tuh kola. Artinya tuh ela senawang ela ngapa ada kelas ini. Ini cek nutur kan tawang besi. Pas matang malu besi-besi ada senior dini. Ini madan bok koncreng, ani paling tajo, madan bok soplogan. Dia tajo, pasti temen lucu siap. Tong cek capah ke itu aja senior, marah masuk dini awai. Neng mujang ini ujuk. Negli, masa ada di kelas ini banan gak aja soplogan? Isoplogan orang saya kecil siap. Ja ada dong. Kenapa nggak ada nih? Weh, suwun lagi gitu. Let yang antiak. Sang kenal bidilan, ada yang tanya lu nyobreng. Sur masalah apa aja belilan? Jangan abu medamar dicari, nah aja beli dilan. Nah, pito benar dicari mbak. Medamar dicari itu artinya kunang-kunang. Arti sejati ini metunangan. Mibli, aja ke kantin. Galahe menjalan enggal, sane mangkin matan ai sampun engsep. Nyiratang gumine sampun wengi. Sedek murid barune menjalan mulih. Lantas, di tengahing marga, luh nyobleng lan luh nyamprut nuturang senior nih. Tole aja tuh nih senior sene madan lo konceng. Je meret ngalah tunangan bagus. Cara metaluhnya sombong gati. Patut nih ke. Tadi uang salane celebingka batan biu, kumiliga jak liu. Saja belahan pane belahan peso. Tuh ngerana ngadekini adek itu. Lantas, ia lanjut menjalan. Di tengahin margine, tepukina beli dilan sarang lu konceng sedang nyalanin tresna utawi ngeroman. Lulu, cingakin di malu. Di geksana di lu, sekali bangsing di Banjar, bedek majemu di Baleran, artinya langsing buin lanjar, jigek buin lemuh menggoleran. Ah beli dilan, kayak itu loh. Punya nih halus lu kegamongan keladi jahe. Ritat kala beli dilan lan no konceng metunangan, lantas sebet bayune nyoblen lan lakar gugule. Nanti digenahin di ke. Penton beli dilan, jak bakonceng sama tunangan. Nanya doen, apa kan yang orang celala celala tunangan? Aku nih, jangan oleh. Kenapa nih kok aku? Ih, sing mbak. Nah, tiang akan lewat gen. Cek santai lah ke. Mari boleh. Ring rahina kajeng kliwon, lo soplogan teke ke tengahin alas, ring gumi buleleng, ngale balian sonteng, madan jero bengkung. Jero. Tunggu kakang dong jalanan nih. Ini benadong-nadong menceng. Ada nang nake, kok nubah piring. Nah, jadi kebukakan jalanan nih. Ya, soplogan. Main masuk. Main tenapi lo soplogan. Kini jero tiang lo soplogan. Nah tiang merasa mewayang gadang tekan anak muani bagus, wastanya beri dilan. Ike foto nih. Mi cening lo soplogan ngujap ini cening ngalih wayang rejuna. Tiang nih balian sonteng bulalang ane paling sakti. Dijeng ada ngubah wayang rejuna dini. Soleh-soleh gan cening.
Mimi Ratu Betari cek bongol saja lah datang kesek nih. Tiang nak ngoraha mau wayang gadang artinya nike ngelah terusnya teke anak moni bagus. Oh, gitu maksud ceninge. Nah, haman kita kena ceninge, alo tuh jani di nekajang kliwon gaya nange je cetek apang anak muani nih entu tresna teken cening. Tuk semua peng banget gak jero niki tiang ada genah akide kanggiang ge. Dados tiang ngide nomor HP ne jero apang napi-napi dados lewat telepon. Wah, nah catat mau nah. Nenek. Ya suk semua jero tiang mau pamit mangkin. Ritat kala beli dilan lan lu konceng matunangan, cetek sani kekirim oleh jero bengkung sampun prasida ngenenin beli dilan. Aduh, adik sakit sirah kerjaan ini. Beli sudah ngopi. Ngopi nih malu ngopi beli, ada bisa sakit sirah beli. Namun gitu beli lakar boleh malu nah. Lu kontreng jak pendidikan beli. Benjang semeng ne, beli dilan langsung macundo ajak lo konceng. Nanging, beli dilan ngenah masebeng. Duh, beli kagak ada orang. Nah orangnya beli jalan lah gitu. Sejak ini beli sebemat yang lanang tersna tekan ilo. Beli pusingnya benjak ilo masulu malu apang sing cara wong salane, tai belek tai belengat, mari jelek mari ingat. Beli dilan menggedi ngalahin lo konceng. Ya deh stun, lo konceng kadang ngeling tuh misiang limane beli dilan. Lantas, lo konceng tuludanga ajak beli dilan. Beli dilan menggedi, lalu konceng ngeling sambil ngenegak di tanahi cara buku lindung yahin. Saget, teke isoplogan. Lo konceng kenapa cari? Beli lagi aku nama. Ih saja tuh. Ini pasti gaya lo nyombleng. Oh ya nak selesai ninggalin beli di lawang. Saja tuh. Pasti lah ini mah nyombleng. Ini saya ninggalin beli di kealih nasi jani. Lo konceng ninggalin soplogan lan ngenggalan ngalih man nyobleng. Deng, tawang raga nah. Kujang ci belidilan cange. Adi bisa belidilan megadi tuh nih. Pasti cian yang rana yang belidilan megata pesana jak cang. Dan malu mbak, adik tiang prihang, tiang sing tawang ngapun, amun kene ondok ne, mbak sing dadi mau bawang putih jak utawi mau pisunan jak. Cang sintain membisuna nah. Pasti memang karena cian yang rana yang belidilan nyudang terus nane kan tiang. Cuman ci saya ninggalin belidilan. Mbak, dan malu. Mbak, ingat tuh, ada beli di ranjak, mbak sopogan, itu dibucu. Cang, ijo tuh. Galahe ento, lantas tinggalina bidiran sedang mukunyit alas, utawi metemu sarang soblogan, sambil ngenegak di motornya ngeroman aja dadu. Oh kene belidilan duren cange oh. Ada maskalan tanpa guna, mari ada aneh baru, aneh pidan kutange. Jo, kene belidilan duren cange, berselingkuh jak timpal yang pedidi. Ampur ayang beli lu. Sekali mabungan manat sayang. Ini jani beli bekadong sayang jak soplogan. Ci soblogan, kaden cang ci timpal sujati, bu keliap-liap lipi gadang, manis ken jo omongane, cara sesongane manis sing rana yang anak manesin. Ampura konceng tiang nak bawa lipidan demen tekan bidilan, kalau tiang menep doen. Jadi bidilan sebe demen tekan tiang sing bisa sing ngalahin bidilan. Boin manine, lo nyobleng ngirimang video ke beli dilan. Video ni ento ngorain yen beli dilan cetik ke ajak soplogan. Karena lo nyobleng ngintip isoplogan ke jero bengkong. Beli Dilan nyesel megatang tresnane ajak lo konceng. Lantas, Beli Dilan nelpon lo konceng.
Om Swastiastu loh. Om Swastiastu beli Dilan. Engken buen beli. Ujang ben nelfon tiang. Sepepegat terus nan ira gejak dua. Ampura loh, beli maro orangnya ajak nyombleng. Beli cetia ajak soplogan, apang pegat terus nan iraga. Saja to beli. Mana yang kenang jani beli. Terus nan iraga masih subuh pegat. Beli nak nutrisnya tekan ilu, nyak buin matunangan ajak beli. Tiang anak nutresna masih tekan beli. Yang nyak matunangan buen jak beli. Yes, sukses mulu. Nah beli, laman keto, ilo kan tutup subuh teleponnya. Yening iraga dadi anak tuanan, tusing dadi pes sombong aja anak kicenikan. Tusing dadi pes cek percaya aja anak lianan, karena bisa gen nusuk uling belakang. Ini Ratu Betara cepet bolos saja nih nggak ada dong sih. Karena yang beli Dilan, makan. Ondone, mbak sing tadi balap putih. Because